media friends no even I don't know to hasteni lukurok no khak ham te hamza maya pharu sini tini jeng press video ma phaimani ani chamber no sini borong garang yem komal koloi bitongo tini jeng press video ma phaimani kaise na karon jotoni sikha nero te chini te pra hasteni joto lukurok si ha answer ki subject dio te je dio deputy PO ni post ni je examination miawo ong ni tongmani omo answer ki lek ngi thangka nge bono tei ne sung tini meeting bu khai lekha workshop lekha buskang ni strategy bopro sung examination khai manai bahar discussion khai kha botro no salai bani tei ne tini press me puilawo sini titi edisi hapang ni ngui hasteni joto lokrono je exam ungni tongmawo ungya ngui thangmani duita date farang ngui thangmani bagui dukho prokash khayu tani ke puilawo UPSC ni prelim exam tongo 16 tarikh ta phaini sulo কয়েকজন স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তে পাবলিক রক যে UPSC preliminary exam ronani bagui 16 তারিখ siduk laija khani bang date defer khaiti prepone khaiti buskang to bodi khanu demand khaika ge jeng accordingly boroni jehetu chini ti prasar kobang man experience tong UPSC exam borona hinai ge bono jeng 9 tarikh khaika 9 tarikh khaibini pore mane thungni preparation nangja o jorawo kobangma level ni hoite news media ni hoite question answer ki leku hunai khobor makha khobor mani porai naisin lekha nai lekha verify kha lekha nge omo original lekha nge jeng bono immediately jeni maharaja soho salaiwe jeng postpone ma khaikha sini officer ok kobang ma kosto khaikha kaham ke exam conduct khainani bagui din rat nirok jotoni siwa 27000 kasakasi jini candidate doni bagui samung khainani onek kosto khaikha hiaba jeng answer ki link mani bagui bono cancel khai marok jeng oro ang kicha kogri sei chanani musugu barar boso kobang ma jaga mahai competitive examination ni question paper of lekungo kono sarkar baksa gosibu baksa gosia jeng edisi hafang chini question paper lek mani no gosika ge gosika mane tambo jeng scam khai mani scam mani chini officer je kono gadalai tongphana jeng borono protection onani kasonani jate public dog experience candidate dog soi merit ne joggo ne chokjak borok no mathang omochini edisi hafangni na hormo hani bangoi jeng khanamani loge ne cancel khaikha ge oro jagao public ni hoite gobangma chini media wo jeng nogo chini edisi hafangno haya homani especially ano samani chini em rongno samani je borok em cm mdc ro tipramothani gobangma neta rok gadaljak tongoi mane ba tong hairohi homani ro bono bang clarification doni na nai mane clarification doni musu jodi chini bisingo kebo kubul ja gomke jeng omo postpone khaikhamung de especially ang o jaga kubul ja hingki to ang o examination no postpone khaidi hnoi salayan khamung chini maharashtra no jeng salayan khamung jeng sini tongma khamung allegation phaya ko sani ne jeng from action nakha boni sikango media o kono phaya ko je answer ki leak ha hanoi phaya ko question paper si leak hi phayo do puilawo koyta media ni Facebook o nukha oguma salaikha aro ni o question paper leak hi sisu kintu confidently ang tawo phana samangu question paper leak ya answer ki si leak je question paper leak hi हमने बकुनो evidence करे baseless
যদি কেউ ভেরিফাই খাইনাই মুসুকে ভেরিফাই খাইলিমে হাইছি যে কোয়েশ্চন পেপার লিক হি সাनाय न आं मिडियानि बिसिंति रिक्वेस्ट खायो नों प्रमाण दवै बस कांगो तय फैदि चिनि अरनि ताबंनि क्वेश्चन पेपर बाय मिलिरय नायने कबै दे लिक खा किंतु आं कोइतो साया जे क्वेश्चन पेपर लिक किंतु आंसर की लिक खा हानि बाङैनो जों कैंसल खायखा ओंगे जों अर जागाव ताबो दि सन्ना लायखा सिद्धांत ना लायखा जोंनि एम रक दं जों दिनै डिसकाशन खालायखा खालायमानि यागल जेहेतु जोंनि रिक्रुटमेंट बोर्ड जों चेयरमैन लायखा जोंनि बरम गोनां दाता मोहन जुमादियान बने एक्सट्रा बार जारो जाग माने एक्चुअली जों बनो चीफ लीगल एडवाइजर हि तबो माने और जगह जों बनो रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन हनो इसना लायखा ओंगे जों एफआईआर खायखा लगे लगे नो एफआईआर खायखा नेनि बनि क्लारिकल हिसाबै सामन खायने प्राइवेसी मेंटेन खायनायनि बागै हनै बननो दायित्व लाय माने जागाव जोंनि दुइ तीनटा एग्जामिनेशन पाइ थांखा एग्रीकालचर ऑफिसर इंजीनियर बै नेनि PA2 नि एग्जामिनेशन पाइ थांखा आरो कोनो माने क्वेश्चन पेपर लिक माने कोनो प्रमाण करै एलिगेशन दं आं गसेया एलिगेशन दं फियाबा अमा एलिगेशन बेसलेस कोनो क्वेश्चन पेपर लिक या जे जागाव जेरक्स खायो आ जागानि चिनबो सिक्रेटली खायो तय फै दं ओंगे ताबं के डिमांड बाङै थांखना हयतो बनो प्रपोज रबाय खना हानि बाङै बनि चिन लिक हि जों दारना खायो एफआईआर खायखा बनि एगेन्स्ट निरजतो नसिहा रुगुरं जाखा एरेस्ट खायजाखा बस सोरबा पाइखा पाइनायनि बाङै सोरबा प्रस्ताब खायखा बहायरावबो बुमुंसा हाहि खोनाव हायफानाय जेहेतु इन्वेस्टिगेशन मेटार बनो सोरबा बोसोंबो सायमालिया सोरबा न बुमुंसाखाबो सायमालिया ओंगे जे मा जानाय जे आरो जागा इनभल्व नाय बतो इन्वेस्टिगेशन नि बिसिंति रंजा छिनायनि बतो जों प्रेसार होय दं टाइम टू टाइम जों प्रेसार होय दं विभिन्न एंगल नि चिनि ओंगे हानि बाङै जों ताबो जोंनि रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन जों कतालबो अपॉइंट खायनाय नोटिफिकेशन नखानाय दिनै बा खानानि बिसिं जों पसिबल दं खायके कताल रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन बो जों डिक्लेयर खायनाय आपातत रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन नि बोनस जों नरै रग्राखा ओंगे ताबो बस कांगो जों बफ्र खायमाना जेहेतु 27000 कैंडिडेट 27000 का या एक्जेक्टली 26,261 एक्जेक्ट कैंडिडेट प्राय 72टा स्कूल 680टा रूम 72टा स्कूल नि 680टा रूम मो एग्जामिनेशन उनि तंगु ओंगे जों आसो गोबां मानो ताबो कम्युनिकेट खायि एडजस्ट खायनायनि गोबां मा पब्लिक नि डिमांड दं नॉर्थआवबो सेंटर खायदि साउथआवबो सेंटर खायदि तलायावबो सेंटर खायदि हि हमानि जदि जों वासंनाय बोसोर दिनै बिसिं बनो जोन वाइज एग्जामिनेशन खायनाय हिंके टाइम नाङै थांनाय जदि ताबंनि शिड्यूल खायनाय हिंके जोंनि सामुं आसो करै शुद्ध क्वेश्चन पेपर चेंज खायनाय ने आसोसि ताबंनि जे क्वेश्चन पेपर आंसर की लिक माने कोनो तो जों कारेलिया जे पब्लिक रोग नि डिमांड पब्लिक रोग सामान्य जों पहिलावबो डिस्कशन खायहा जे क्वेश्चन पेपर दुइटा तीनटा खायनाय ने बेबा जों वानसका जेहेतु स्ट्रिक्टली प्राइवेसी मेंटेन उइ दंबा खायसेफोरनि चलायसिनाय हाय होनै जेले माने किंतु ताबक जों वासखा दिनै डिस्कशन खायखा तीनटा पेपर जों खायनाय एबीसी पेपर फर्स्ट कॉपी लिंक फानो सेकंड कॉपी बाय जों एग्जामिनेशन नाना दे क्वेश्चन पेपर सेटिंग कमिटी बो जों खानाय जदिउ माने चिनि बिसि खायनाय माने एडिशननि अपॉइंटेड बरबाय खायनाय दे कायसा जों जेमो थांनाय आरो न्यू क्वेश्चन पेपर रेडी खायमानो आरो बोसों थांनाय इंगे आरो तैसे सिकुर इंगे बा ओ टाइम नि बिसि माना जायके जों आरो बो थांनाय हायके बा जेकुनो इंस्टीट्यूशन आरो जागा जों बरनि ताम मोसनाय क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर खायमानि बोसोंनानाय पार कॉपी पेज नि बोसोंनानाय हम हायरकर नि फीस स्ट्रक्चर ऑफ जों ना होनाय एनआईटी फा हन्दी यूनिवर्सिटी फा हन्दी बा जेकुनो बायरेनि यूनिवर्सिटी फांखा जों बहाय वासो लायखा सालायखा किंतु बर जागा खायनाय ब
koi gini bisingo no fake sumai thanai inge sung song laikha July ni bising examination schedule khaipina pheba sung tawo sini samong bom hai type ke sung khainai boni bangwe examination schedule khaimaya ko jehetu buskango panchayat election tongo boni sikang sung bahai ke conduct khaimano bono sung ses danana inge ora jaga bo sung teibu bahai ke nini privacy maintain khainai bahai ke organize khainai boni bangwe busang alada ke teibu waso laipinai hanai jeng di sumna lagi inge ang paithago omono sanai je sini edisi hafang ora jagao jeng tamusnai merit te nini tamusnai transparent jeng maintain khaiwi recruit khaini thangmani jaga omo incident ngui thangkha public ro hoirani kha hani bangi chini jaga candidate tongnai aspirant candidate tongnai rono bu nironi media ni bisingti chani musubu niro dorjona di buskani bangi ready indi confidence ke phaidi jate oro jaga neta petani nini EM CM ni boro roman si sakri manai kurohi allegation chole tongmani rono kuno bokrokta hadi sung tuteli sini family no hanke ma phasi married by ma phasi honjana hi chini family no hanke porikha sa siro roya tani ke ani batija neni delhi pori phayu bonasa sang taro di himaho tani ke or married by ma phana ulo ang si berjana at least taro di hairo hisi chini kwang related mong chairman chan ni busa ju butong bare pori phaine ro ge omha ke si maintain khai tong jate sung allegation ni ana te ge chini titi edisi ha phang joto ti prasani ham khrani bagoi sung bahaki katal officer chna mano bosi chini na harmo sabji dio te deputy PO sung tani nana hi di sanmana khaba poila ona sung no phaikha chini officer of by samang tangni hingke kobangma tak sabji di level ro niro media tongnai ro thangwi nai di boroni kuno mane officer ni eligible ungya tar pore bo sung boroni responsibility ro wi matong tani ke chini je staff ni bisingo upai kere sungwa so ka at least officer level no kurung o borong sung appoint khainai select khainai merit basis hai hanai sung porikha naka jate sung kono state ni kono TCS officer sai kom ngi ana tui sung ADC salogoi chung lasiu chini JDU no nini DMO meeting thani hi honke DM bai o konama o meeting o honke aso rozal bokok sai bu kono khana jai agu nge boni gotna tamaba sini officer ro eligible ngia je DM bai face to face kok saune je kono scheme ni tui je kono government ni regulation rule ni bangoi kok sa nge boroni kono knowledge kari hani bangoi additional staff officer mane lockdown khajab ge chungnaibo chini sub JDO te deputy PO recruitment khaiwi jate chung bono proper training kaham baire bo chini Delhi nini Haryana nini Pune hai institution no nini administrative ni training center kaha woro wi chung boro by challenge khaine borong se kurung ku khaine hai si chini wa som ge oro jaga tabo incident ngui thang ha boni bang bu barba na nakar ma sangu phaidi buskango sung kaham ke khaline nirobu public no bu suggestion constructive suggestion do di nei ang kobo ni musu suru negative simia samung tangnai bon tamu snai de rau sung kaha samung khaini ha ban incident ngui thang ha mai got nang thang ha tabo sung FI bu khaja bo je related bo to investigation bising ti malasina ge phaidi chini EM ni khokti isa kop khana lai